Yenge milwa Yesu chibi ilwa Maria. Wangbana ya mado mashima Kristo. Nya kane dua wasu shonini ke nyumicha shio glinine slovane mpasu Loho Dedoo chazo Fada Solomon Menger yo sikie nenato. Wangbana ya mado shima Kristo. Yesu wase ka ta kan zaka ken vyange yase nyane kwa uhihi yo kasha kwa utesen u profeti ba ma mbave dondon vechi kanja kwa ora pire shejela ora pire sheka o na fe ando gayo kai fieo ma orun mimiga na pi ashe na lokan yime ta ne yo shana ha yo na nafati on hame bagane jami kan iwange Kristo ga profeti wa ma ikwe kwa ondo o ba vo ka o pireshe na ha kana ha ma Yohano hihi tioni viumo ki ruta akabe siye sesi degbe na ha ma jijiga pase karen chense tobe shofa umimi ma olu ondo yo profeti ba chi ba wa piresh na ha we fa ondo ga we fa washmo ondo ga we fa ko onda soga na ha ba fa jo zayo he ondo ga inja kwa shawhwa kamba benenge ayo ave yamba ma pra shwe tesin ye bakwa velugala kamba be nege a view kon ken she an gba ogan pa veyo bi yange we fete o nege a gungo kon o ken she we gala an view kon la ka bamshi shem yena shen sorobo a chuku ayo la babenege mama pra kabeg mabenege amba shin akwa abo shin ayere odido ga wangba vela pama yange kwa abo shin yina ve shin ewe kehe zege na ha jekpa wenege amiga Yesu ngoka abesiye sesi hi unege shamba amshi ma sorobo asi kana ha ma sefati o wasi bagane alwe semba nege amiga si semba tesin yo semba badido yo sekra kaha jigbe shi ki mami wata ga alo nege shakwo ajigbe shi mami wata bakare vine bana neo ishibe kakido karu sheki kwase pagana do kwase tsembere alo nunso kwana do tsembere bona nyo shike na alo vine layo alo na du shike jigbe shi mami wata la ga na vi o shi na vi kwase pa shi yakaki tesin ki ngen ki do kapre mbalamba we tesin mama pra ma romba pra ga velula Yesu mase wanse kwa sham lo smasi ishimai luwayo kya kai tesi shalia ma shimai luwanga pa lia kai tesi imbia shimara na ha kanja kwa shakwa kon ma ta ajela kon odido ba fewo shatan awo ba fe kon dido shaikiaga shin sham menge uga shin sham ta o kon laga shin tiono no kon laga
shin agba a kon laga ka tan ka ifa shamie kon o dido ka o me tan a dido ma she kon obo ka o me atan abo kon la ka o Kristo jela o Kristo dido ka o me tan ma dido e mimi utesin shima ewa do shima werin ayo iyo ihi den ami jime uden o akwa abo ma ayere ngara na ha kon shin o Kristo ubo shikana umetan abo ifie yere yihwe iyere angereke yere zozo ho akumbo achiwi bo wa ma she ne agen na ha Yesu o pasin wa ye ma yange kon ubo shin o Kristo ubo na fati o ume atan adidoga ma she kon shin o Kristo dido na fati o ume atan aboga yo angbani a sedono na profeti o mimi wa pie shegala shaye una zawese ken yuange ma yuange la ya wase so nage agungo kon wo ken abesela ma se dun kerayo se hingi kon shin o Kristo udido ume tan adoshima ma shima iwan teo banage abewe sham kan ma kenesima se amen. Amina African Christian ngun campus Loho Dedoo jesu ngwa shazo Fada Solomon Mengene yalo ne Dedoo no ngwa basi Adua sha la Dedoo.